exciting. Ready? Very good morning. Isa yan rabinak na wekag. Yan rabinak. Do yan rabinak sa usanjay lagu cikumay kay do na nunggu buwe. Rongo na kakem do taga biciko na baleta na competition na ngon na baleta na singani sudo sa lagu na elf. Elves got talent. Elves got talent. Sin pero doon na nunggu baya. Hey, auro nila kam nakanggur ko nakarawa. Matani price na $300. 500. Ano to may landalan juga ko ya. Nambay doon na kaya isambay lulur laban baligo. Ano to may landalan juga ko ya. Auro nila kam namat ni galba sinibera warong ucuk sinibera to lala. Tabale bakando na elves no kra. Men tavingo mbula silver ko doon ko boy sechi sini main gauri na elf. Okay, the elves Babu go kortona, you know the small leka. Kau sakila era na leka. Ela po na era tu matanggal tamatang tu main nito koro. May kortona elf, may tayo lebu saranga. Okay. Orto so Babu Livia ora nilang ata na ora ni bosa wato ga tegirto. Iya. Kem do ba elves sen. Siang. O malawan do. Korto na elves korto sa bosa ba kada Babu? Maira bango. Awa. Aku sang oleh dah tahu menggiri cintu Orto na bango. Good morning my Kelly. Orto na ba? Oi. Oh. Orto na dren ba? Small tiny voice. Iya. Good morning. Itu na mo sa. Yan na pinaka, liwin mo nga. Ito na mo sa. Okay. Dowarong ko chiko ay mana elf. Na ngo ping pong. Okay. Kaya buka kero satu ko lebi ko ko belang ata man na ser na jingle bells. Toto bata na elves. May geli kaya na lang kata sindo na si Viti yaw. Na pavan na dolang na chini bat kaya usang ulias sa sogara. Iyo. Ko melang ata man na jingle bells just like one elves. Right. Ko sa nagara. One. Signal mai. 1, 2, 3. Jingle bell, jingle bell. Jingle all the way. Oh, what fun is to have on the ride and the jungle. Kau sana ni willy kana kanggur ni. Kau betul boleh kau main dulu. Okay. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in an open sleigh. Nandomon rato na elves sandomo memela lalay na. Toto bato sa nong ngone lalay sa labosa chiko na. Hanyo ya bos. Good morning. Babu yata. Oh, udah nak kena bosan lagi. Tapi nak ada tu boleh mai. Kekem doran si Viti yaw. Kekem doran ni Viti yaw. Aku setara raw na 500 ngomong kali. Nay. That's for the listeners. So 8 o'clock. Aku tahu itu baru. So 8 o'clock Babu kirosan nantolo baca kono telefoni. They will call in korto me bosa me bakain dona elves. Selang sere me bakain dona elves. Masa berkira tu sabe lang sere bakain dona man-made girls. Sangai sini man-made. Toto batana elves. Oh, अच्छा. So Ramsami and VTFM giving away $500 first prize, $300 second prize, and $200 third prize. Oh, binaka, don't get mine, don't lang ahere, wa elf, don't practice. Ngono ni singin sunod ko, $500 first prize. Second prize, $300. Last prize, $200. $200 gol sa tayo. Se kebaka ko sa sabi na katamo ba ni na kanising sudo. Kebaka I want to send you one Christmas wish. Me bosa me baka ndona else. Okay, good morning. I want to wish Babu, my family. I want to wish my family Merry Christmas and just like you talking like one else. Kali ko bosa sunggur baka kaniya dona elf ko. Aku sabe tu kau nonton akan tu nunggu taruh ni puan akan sing ni su. Oh ya? Taruh. Ker. Go taruh cukup Babu. Go nonton pakai kani. Kila kani sing su tu mana?
Viti. Iyo. Tamata ketelevu. En dotala na kai kalevu chuko virto. Oi. Text my. Oi. Free pineapple, free watermelon, free fruits for Christmas. Kwa na sulia. Chichi. Uire keda na tomata ketelevu I Viti. Ha. Yeah. Dona talangka na kai kalevu talanga chuko virto. Kem doroni text my yana riddle. Oi, riddle. Autonomy kem dona ansa. O chingango autonomy kem dona ansa. Oh, okay. Oi. Tamata ayo. Any race, Yeah. any religion, my Kelly. Oi. Dona tamata ketelevu. Yeah. And do talaga na kaya chuko ba ira kalevu. Kalevu. What is it? What is it? Riddle me. Riddle me. Yeah. Yana usa signal be kem draw. Oi. Na kena kalevu ni kete ya kalevu talanga na kaya. Red what gini? Moda ba? Wana nabu. Sambera ko ikola ko you will tell us the answer. So they have to text now, eh? Text my, eh? Kese garoni gori na kanisi ni sudu. Roni solisaro na keroni right answer. Okay. Text Korto mine. me text you mengo me ado na 9 o'clock. Ausa farungo lengo ese sa bakarani kuwa. Yeah. Oi. Le gande man simbere ko lo gutuman na nugutalon no. Iyo. Yeah. Are donon kakya sa seto na may gali. Sige ni sudu na right ba gini? Since ko I will be spending Christmas at home in Kinoy, Visi. Oh, thank you very much Well, for okay, inviting yeah. me. No. I'm not inviting you. I'm just telling you. Hey, namatang kalira na po sa I'll be spending kilo. Okay, Babu. Pre, Bab, di ko yung next year Diwali sa benta ginawa. na time ko sa posa chico. Later on, sangela ko man na invitation. I will be spending Christmas this year in Kinoy, Visi Road. And then later on, Babu, feel free and then come around. Kung sambera to kuna, kung sabia. Kung sabia self-invited. Koy ko? Kaya ukaning mga... Kem do ba bay bale? Isa siya nga ng bay. Kem do may kaili tagaraw nam do bay. But when you come home, sa chiko mata ni vale, ruwa na kuli. Ruwa na kuli sa chiko mata ni vale iliu. Si chinumukuli ruwa ka na elf talang. Tagaraw nam do bay. Nako nung balitaw na to ni Pinky mela ko nung bali no kumbalbal tuki na bay. Gekere so na lobo na. Right ba gini? Just like Diwali kere lakari. Ata ko bat nei no singa binakana mi ko bata man draki ni ko magene Draki, it's gonna be heavy rain all throughout Fiji. Are yar Temto sa same time bosa ko sa lutia una depression re go na dun turang ni kandam Iyo. ko ba wachi gitora ko nung diga gitora ko gila sabi be 2020 sa lak to ki serne Oi. salitan tu kya Iyo. tanto kaya kalwi ba wachi ke walangi Chichi. sa fenti sarang ako Iyo, eh? o se kope Siya kope. secondo ko kalim ko nga o Kobe Kobe. Hey, Kobe, mate. Kobe mate yandra binaka kasaba rong chico no yandra binaka na wachi no Kate Ano binaka, Kate? yandra binaka Kate kinaro to na luvena gato chico non to nei mai Viti yung go Mary kondo Mary kila Michael do na kango na fact go na Fiji fact na be matabu bali Viti e chico do na anti Mary kandi na senga aw mananga go du chico no ni Mary e kondo no nei Mary reda ko Mary do yan rabi naka na Mary wat kina Mary reda gini yan rabi naka but anyway Michael Scobie no vena roto sabi 18 19 roto sabi ngane wa Viti kila ira sa no wan ko an to father Scobie hey are you sure you're ready to go home? Yeah, Dad, we want to go to Fiji. We want to go on a holiday for Christmas, New Year. You guys ready? But I gotta work. I can't make it, son. Don't worry, Dad. We go to Auntie Mary. Okay, but you remember when you go to Fiji, you gotta be very careful because you guys are very, very wide. Claro. There's the people in Fiji they call banal. What's that, Dad? No, they just make some money off white people. Yeah. No, son. Piece of cake, Dad. Yeah. You have to know something. You can make kila ko Viti. You can make kila so na Viti. Me la ko iko na la ko anti mere na ko chiko na koro.
Ako, don't worry. Tell me. Okay, so nabila na singar sa babuli kila. Rita kay kung nalako bangko na Momo kla. You call them by the name Momo. Kuni ba call the name? What's your name? Kan mo tatalevu tatalelai. Kila ba na First you address them by calling them Momo. Momo Sakraya. Momo Pasa Bully Bango, Chinga Bango, dead. But I hang out in the city. Oh, you gonna look suba, iyo. Okay, you go make kila, you go look on the market. Go make kila. Then I wanna buy fish, crab, prawn. Oh, you gonna go to the market and say, what fish? Irna kila, irna volteki, oh, can donate $10 to the volteki for $50. Yeah. Juga na ba matanggali ko lang ko ba mo kawa kamatia kila ba sila okay dia okay right ba matanggali ka buli ko totoo sarang na buli mo ne buki law may Viti kele sarang ga epekta gerto antibere baile lo beskobi tola ko may nakoro wango sarang na tubni ko na boyengo sa buli binaka tsingar to lak may suba ango ngande bango na market. Yeah. Auntie Mary, let's go to the market. Oh, you wanna go market luvego? Na market to ngande. Lako may ko na ika ni na bano ni ika. Na ika ni banua. Lako na bano bolitaki chikunai. Bolitaki chikunai. You know, Auntie Mary, I wanna try that fish. There are go na ulavi. Kila na parrot fish, eh. Come to na parrot yung kikita. Excuse me. If you're na ikongo na uliasi. Hey, na uliasi. Na ulavi. Oh, sorry, I made a mistake. Sorry, Auntie Mary made a mistake. That's ulavi. Ulavi, $30 bundle. Sinbera ko na kila ko na slang mga lelebera nagboltegi ko na slang talamay na to sa ka ba ngero de ko na lero ngula the white crab to sa ka ba re ko na ngari sinbera ko excuse me bilang ko tama nangara sino may ngara nangari Lagu kena excuse me with an angara. Oh, kung sandwich juga nangari. Nangari, itu juga nangari. Sebenarnya kena kobol taking ngari juga. This one stay in the ngara when it come outside in ngara. It's ngari. Thank you very much, Babu. Have a nice weekend. But this Christmas, kaya ko sangalala, you free, you come around home. Yo, kaya utalanga. Binabali breve sureti. Bata pa nung do Christmas party next week, Ronnie Long me. Next week? Kaya ko kaya nakasabi na kato sabi free. Time kero sa kere bigo dora pineapple pati kinandona watermelon me free. Kaya ko sa singira usulia. Make don't mix business with poultry. Babu the meme. Nama kayo na sinanimataka. Vito, koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?